umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda AMAKURU yanenze ikinyamakuru The Guardian cyakwije ibihuha ko abasirikare b'u Rwanda barenga 600 baguye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu ntambara umutwe mu 23 uhanganyemo n'ingabo z'icyo gihugu FARDC n'imitwe bafatanyije. Mu butumwa AMAKURU yanyujije kuri X kuri wa 7 Gashyantare 2025 yanenze ibyatangajwe n'icyo kinyamakuru ariko agaragaza ko bidatangaje bitewe n'abagize uruhare muri iyo nkuru. Ni inkuru bigaragara ko yanditswe n'abanditsi babiri barimo Michel Long usanzwe umenyerewe mu mvugo zarabika u Rwanda. Muri iyi nkuru yatambutse kuri uyu wa 7 Gashyantare 2025 Michel Long na mugenzi we bavuga ko hari abasirikare b'abanyarwanda barenga 600 bapfiriye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu ntambara umutwe mu 23 uhanganyemo n'ingabo za FARDC. Ibi ni ibintu batangaza gusa nta kimenyetso na kimwe bagaragaza cy'ibyo bavuga. AMAKURU yagaragaje ko imwe mu ntengi inkuru ifite hari kutagaragaza isoko y'amakuru no kuvuga ko abantu bose basabye kudatangazwa amazina. Yashimangiye ko kubona inkuru nk'iyo ivuga ibinyoma ku ngabo z'u Rwanda yatambukijwe na The Guardian nta gitangaje kirimo kuko umwe mu bayigize mu ruhare yananditse igitabo ashingiye ku binyoma. AMAKURU umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yagize ati ntabwo bitangaje cyane kubona umwe mu bayanditse yarananditse igitabo cyose ashingiye ku bihuha. Birababaje, hari amakuru y'ukuri arebana n'abaturage b'aka karere yakabaye avugwa hakanavuga ubushake bwacu bw'amahoro n'iterambere, ariko ibyo nta wabyitega kuri The Guardian n'abanditsi b'abanebwe batagira umutima by'abagora. Nubwo AMAKURU atigeze atangaza uwanditse iki gitabo, benshi bamuhuje na Michel Long wigeze gusohora igitabo yibasira u Rwanda n'abayobozi barwo. U Rwanda rwakunze gushinjwa kenshi gutera inkunga umutwe wa 23 ndetse guverinoma ya Congo ikarusabira ibihano hirya no hino ku isi, gusa rwo rurabihakana ahubwo rugashinja icyo gihugu gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ibyo kandi u Rwanda rwagiye rubigaragariza n'ibimenyetso ndetse no mu ntambara umutwe wa 23 uri kurwanamo n'ingabo za FARDC. Abarwanyi ba FDLR nibo bari ku ruhembe. Mu gihe intambara ihuje umutwe wa 23 n'igisirikare cya Congo FARDC n'ubitararangira, ibintu bikomeje guhinduka umunota ku wundi. Inama ihuza imiryango Sadc ndetse na East African Community yatangiye, ariko n'ubundi Congo nk'ibisanzwe ntabwo yari kwiburira. Yongeye kuvanga ibintu muri iyo nama ndetse ikora ibyatunguye benshi. Ariko ibyo ni ibiki? Ndaje mbikubwira akantu ku kandi. Gusa ku rundi ruhande Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zimaze guteguza gufatira ibihano u Rwanda ndetse na Congo icyarimwe. Ariko se kubera iki? Ni impamvu ki y'ibyo bihano? Reka tubiganire. Njyewe nitwa Eric Rukundo Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganiraho kuri channel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro harimo kugutegurira. Iri kubona guhaye ikaze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri Minisiteri yazo y'Ububanyi n'Amahanga zateguje ko zishobora gufatira ibihano abayobozi ku ruhande rw'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. U Rwanda iyo minisiteri yoherereje Kenya bivuga ko kugira ngo umutekano uboneke mu karere bizasaba ko igisirikare cy'u Rwanda kivana ingabo n'intwaro zacyo zikomeye muri Congo. Perezida William Samoei Ruto wa Kenya kuri ubu ni uyoboye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndetse igihugu cye gisanzwe ari umuhuza mu biganiro bigamije gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Congo yasinyiwe Nairobi. Urwandiko rwa Amerika rukomeza ruvuga ko mu gihe Washington ikomeje gusaba impande zihanganye guhagarika ubushyamirane, inateganya kuzafatira ibihano impande zitazubahiriza ibisabwa harimo abayobozi b'igisirikare n'aba leta mu bihugu byombi bihanganye. U Rwanda na Congo bimaze igihe birebana y'ingwe kubera intambara ingabo za leta ya Congo zimaze imyaka irenga 3 zirwanira n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 kuri ubu zigenzura ibice byinshi by'intara za Kivu zombi. Uyu mutwe mu mpera z'umwaka ushize wigarura umujyi wa Goma ndetse hari ubwoba bw'uko ushobora no kwigarura n'uwa Bukavu ukomeje gusatira. Hagati aho kuri wa 5 i Dar es Salaam muri Tanzania nkuko nabivuze ari kubera inama ikomatanyije ihuza imiryango ya East African Community ari wo muryango w'Uburasirazuba bwa Afurika na Sadc umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika higa ku mwuka mubi wa Kigali na Kinshasa. Ni mu gihe kandi ambasaderi w'u Rwanda mu Busuwisi James Ngango yagaragarije akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu umugambi ubutegetsi bwa Congo bwari bufite wo kugaba ibitero bikomeye i Kigali. Mu butumwa bunyomoza leta ya Congo ishinja u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro ya 23, ambasaderi Ngango ku wa 6 Gashyantare 2025 yagaragaje ko ibyo ari ukuyobya uburari kugira ngo umuryango mpuzamahanga udatahura umugambi mubisha wa leta ya Congo. Ngango yagize
ati twamaganye dukomeje uko leta ya Congo ikomeje kugaragaza ko Rwanda ruteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Ntibizwi nk'amayeri leta ya Kinshasa ikoresha ngo yo n'abafatanyabikorwa bayo bataryozwa ubugizi bwa nabi bakorera abaturage bayo. Ambasaderi Ngangu yatangaje ko ubwo abarwanya mu 23 binjiraga i Goma, ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo ryari rifite umugambi wo kugaba ibitero bigari ku Rwanda ryifashishije intwaro zitandukanye ryari ryaronze muri uyu mujyi no mu nkengero zawo. Ati kigaragara ahubwo ni ibibazo iki kibazo gishobora gutera u Rwanda. Nyuma y'ifatwa rya Goma habonetse ibimenyetso bishya bigaragaza umugambi w'ibitero bigari ku Rwanda. Ihuriro ry'igisirikare na leta ya Kinshasa ryari ryararunze intwaro nyinshi n'ibikoresho bya gisirikare hafi y'umupaka w'u Rwanda, cyane cyane mu mujyi wa Goma no ku kibuga cy'indege cya Goma. Uyu mudiplomate yasobanuye ko intwaro zari kwifashishwa mu gutera u Rwanda zirimo rokete, drone zigaba ibitero, imbunda nini. Ati ntabwo izari intwaro zari zigambiriye kurwanya mu 23 ahubwo zarebaga mu Rwanda. Ambasaderi Ngangu yibukije ko ubwo abarwanya mu 23 bafata ku mujyi wa Goma, ihuriro ry'ingabo za Congo ryarashe mu Rwanda ryica abaturage 16, hakomereka abandi barenga 150. Inzu n'imitungo by'abaturage bigera kuri 280 birangirika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aherutse kugaragaza ko mu gihe leta ya Congo ifite umugambi wo gutera u Rwanda, narwo ruzagumisha ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka. Ubwo nateguraga iyi nkuru, Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko ibiganiro hagati ya Perezida Tshisekedi nabo bahanganye barimo umutwe wa 23 hari cyo gisubizo kirambye ku mwuka mubi mu gihugu cye. Perezida Museveni ni umwe mu bitabiriye inama y'abayobozi bakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba East African Community no Afrika y'Epfo Sadc iri kubera muri Tanzania. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko iyi nama hari amahirwe akomeye yo gukemura ibibazo by'amakimbirane bimaze iminsi biri mu burasirazuba bwa Congo. Icyakora ko ibyo bizashoboka binyuze mu biganiro hagati ya Tshisekedi n'abo bahanganye bari mu mutwe wa 23 umaze igihe wifuza kuganira na Tshisekedi ariko akawubera ibanga. Museveni, perezida wa Uganda, ati icyo nari nasabye kuri iyi nama nuko Perezida Tshisekedi akwiye kuganira imbona nkubone n'abo bafitanye ikibazo kuko kitugiraho ingaruka twese. Nta hantu heza hashobora gukemurirwa iki kibazo nko muri iyi nama. Nizeye ibiganiro byiza. Muri iyi nama Perezida Tshisekedi wari watangaje ko azayitabira ntabwo yabashije kuhagera imbona nkubone, ahubwo yakurikiye inama mu buryo bw'ikoranabuhanga bwa yakuri. Mu gufungura iyi nama, Perezida wa Kenya William Ruto hari nawe umuyobozi wa East African Community muri uyu mwaka yari yavuze ko ibiganiro hagati y'impande zombi zihanganye hari ingenzi cyane mu gukemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Congo. Icyakora inshuro nyinshi Perezida Tshisekedi yakunze kwinangira ku ngingo yo kuganira n'umutwe wa 23 wamaze kwigarurira Goma n'ibindi bice byinshi mu burasirazuba bwa Congo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iya Kivu y'Amajyepfo. Dr. William Samuel Ruto uyobora Kenya ni umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba East African Community yasabye ubutegetsi bwa Congo kwemera imishyikirano n'umutwe witwaje intwaro, asobanura ko imishyikirano itajyamo abanyantege. N'ubutumwa yatangiye mu nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bo muri East Africa n'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo Sadc iri kubera Dar es Salaam muri Tanzania kuri wa 8 Gashyantare 2025 hagamijwe gushaka ibisubizo by'intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Congo. Ese ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi yavuze ko guhura n'umutwe wa 23 ari wo murongo utukura aho bizashoboka, ariko se iyi nama koko iraza gushyira akadomo kuri iyi mirwano ya leta ya Congo n'abaturage bayo? Wowe ubibona ute? Reka tubiganiraho muri comment. Njye nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga n'izindi ngingo nyinshi zo tuganiraho kuri channel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi biryoshye ntawema kugutegurira. Naho ubutaha.